Ça va? Ça va? Nzi ko wafunze. Bon. Nzana iki? Banzi mereza. Teka kana kanzane wa mukobwa wanjye ari wundi. Kazu. Hari. Karame. Ese shiri kuyisubisha. Nabishamisi. Kahora. Ça va? Vous aimez ça? Muzanemo akantu yari ukigereho ko hano usanga katagukwirwa nzagasubizeyo. Nze ni Imana. Urakoze. Sawa. Cyane nyine ujya kwigira. Kiri muri dose. Wabona ubyicane nisokoje. Ahakoreka nkubaza. Nzana musokoreze. Oya ntago wabimenya. Hakuzana nkwereka. Icyo wamenya ni ukugura Imana nereza. Kose. Sheri mereza ariko se. Bese ugiye kujya ufuhira n'umwana wawe. Asumbwije ukuri kankubaza. Uru rugo umugore warongoyemo ni Kazuba. Bese ibibazo. Yesu umugore ko no iyo ubona uje imbere yanjye imbokoboko sheri imbokoboko mbabura umbwira. Amaboko yambaye ubusa ahubwo uzaniye umwana. Urakoze kuvuga ko ari umwana. Harakoze uziko oya. Nari nibagiye kurarana na Kazuba. Sheri ibintu ako ni Girane? Ibintu ukoze ni sawa. Tarana na Kazuba. Ese kare umugore murarana ubwo. Ni ukwiriye kugenerwa impano, ni ukwiriye kwambikwa, ni ukwiriye ese sheri akosibise. Ejo. Please ugeze nawe ufuhira umwana w'imyaka 10 n'ingahe? Ningahe?